urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Today TV nk'ibisanzwe niba usanzwe udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezeho umunsi ku munsi ujyabona uri uwa mbere, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe kandiho utegerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera no kandiho kugira ngo uyidukurikire umunsi ku wundi. Na makuru arimo kuvuga muri kano kanya turi tariki 11 z'ukwezi kwa 8 2024. Rero tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umugabo witwa Mahoro Rwema Pascal muramuzi, ni umugabo ukunda gutanga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube, abantu benshi baramuzi, ni umugabo w'umuhanga rwose. Rero kuri ubu ngubu hamaze gusohoka inkuru mbi cyane yuko uyu mugabo yamaze gufungwa. Rero twese turimo turibaza tse yazize iki, ese wowe urimo kubyibaza? Rero turifuza ko dukurikira kugira ngo umenye byinshi kuri aya makuru. Iyindi nkuru nanone ni inkuru ivuga ko hari urubyiruko rwinshi rwamaze gufatwa, rwamaze gutabwa muri yombi rukekwa ko rugiye kwinjira mu gisirikare mu buryo butemewe. Turaje tubikubwire nabyo. Rero reka duhere kuri iyi nkuru mbere yuko tukugezaho iyi nkuru ivuga ko urubyiruko rwinshi rwatangiye gufatwa ngo rufungwe kugira ngo rurindwe kujya muri kiriya gisirikare. Turaje tukugezeho aya makuru mu buryo burambuye. Dore kuri inkuru ya Rwema, ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Mahoro Rwema Pascal akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Rwema yatawe muri yombi tariki 6 Kanama 2024, afungiwe kuri station ya RIB ya Kimihurura. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yemereye itangazamakuru ko uwo mugabo umenyerewe mu biganiro ku mbuga nkoranyambaga yafunzwe. Yagize ati ayo makuru ni ukuri, Rwema Pascal yafashwe arafungwa, yafashwe tariki 6 Kanama uyu mwaka akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Dr Murangira yagaragaje ko hari gukorwa iperereza kugira ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yagaragaje ko Rwema yatawe muri yombi nyuma y'uko hari abantu baregeye RIB ariko ko iperereza rigikomeje. Dr Murangira yasabye abaturage kugira amakenga no kwirinda ababashuka cyangwa bashukisha imishinga runaka, bakamenya aho bashora amafaranga yabo. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yitiriye izina ritari rye cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba nihadakorwa ikintu, abakoze icyaha. Iyo gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Iyo icyo cyaha gikozwe n'umuntu kugira ngo atange impapuro z'inyemezamigabane cyangwa se z'inyemezamyenda, inyandiko zigereranywa n'amafaranga, imigabane cyangwa n'indi nyandiko yose ifite agaciro k'ifaranga, ari ibya sosiyete y'ubucuruzi, iby'ikigo cy'ubucuruzi cyangwa iby'uruganda, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze 5, nihazaba amafaranga y'u Rwanda atarenze miliyoni arenze miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 7. Ku yandi makuru twagusezeranije kukugezaho na makuru avuga ko urubyiruko rwatangiye gufatwa rugafungwa kubera kuba rwatangira kwinjira mu gisirikare. Ni inzego zishinzwe umutekano muri Brigade Demokarasi ya Kongo zafatiye mu ntara ya Ituri urubyiruko zikekaho gukorana n'umutwe wa M23 umaze imyaka hafi 3 ugenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Urubyiruko bivuga ko ari rwinshi rwatawe muri yombi kuva ku cyumweru gishize kugeza tariki ya 9 Kanama 2024, nyuma y'impuruza imaze ibyumweru 2 itangazwa cyangwa itangwa
muri Ituri yuko abitwaje intwaro bikekwa ko ari M23 bari kwinjira muri iyi ntara ya Ituri. Abambere bari babiri bafashwe mu cyumweru gishize ngo batozwaga mu gace ka Boa hafi ya Chomia. Dosiye yabo ikaba yaramaze gushyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisirikare mu rwego rwa Ituri. Abandi bafatiwe muri Chomia ubwo bari baturutse mu mugezi wa Semiriki muri segiteri ya Bahema y'amajyepfo hafi y'umupaka Uganda. Byari tariki ya 9 Kanama. Igisirikare cya RDC kivuga ko icyo bari bagamije ari uguhungabanya umutekano w'iyi ntara ya Ituri. Tariki ya 19 Nyakanga 2024 guverineri wa Ituri ari witwa Lieutenant General Johnny Luboya yatangaje ko hari abanyapolitiki bashaka kwinjiza M23 muri iyi ntara y'Ituri babinyujije mu gukusanya urubyiruko kugira ngo rujye mu myitozo y'uyu mutwe. Yagize ati kuri M23 hari abiyise abayobozi bari gukusanya urubyiruko rwa hano kandi bavugana na M23 kugira ngo bayizane muri Ituri. Murebe inzira twanyuzemo mbere, umutekano w'intara yose wari warahungabanye. Ubu ngubu muri teritwari 5 dufite 4 zimaze kuba zituje cyangwa se zifite umutekano. Ese dusenye byose kubera bamwe bashaka kuzana umwanzi mu baturage hano cyangwa se mu ntara yacu? Amakuru y'ukwinjira kwa M23 muri Ituri yakwiyakwiye mu gihe uyu mutwe wari ukomeje kurusha imbaraga ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC FARDC, utangaza ko ufite intego zo gufata n'ibindi bice birimo umurwa mukuru Kinshasa. Ishasha ni kimwe mu duce tw'ingenzi M23 iherutse kwambura ingabo za RDC gasanzwe kifashishwa mu bucuruzi buhuza iki gihugu na Uganda, cyane cyane ubw'amafi ndetse n'ubw'imbaho. Ku yandi makuru twaguteguriye, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kemereye umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bw'uwo muryango muri Kongo MONUSCO guha ubufasha ingabo z'umuryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ziri mu butumwa muri Kongo. Abagize ako kanama kandi basabye u Rwanda guhagarika gufasha umutwe wa M23 no kuvana bwangu ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Temistokle Mutijima. Ubufasha bwa MONUSCO ku ngabo za SADC nk'uko aka kanama kabyemeje bukubiyemo ubw'ubufatanye mu bikorwa, ubwa tekinike n'ubw'ibikoresho. Umwanzuro nomero 2746 wemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama uko ari 15 uvuga ko aka kanama kemeje imikoranire ya MONUSCO n'ingabo za SADC binyuze mu guhuza ibikorwa, guhanahana amakuru n'ikoreshwa ry'ibikoresho n'ubushobozi bya gisirikare bya MONUSCO mu karere izo ngabo zoherejwemo kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo. Ibyo ariko uyu mwanzuro uvuga ko bigomba gukorwa hanitabwa ku mutekano w'abakozi ba Loni. Inyandiko y'uyu mwanzuro iragira iti ubu bufasha bukubiyemo inkunga mu bya tekiniki igamije kurinda abasivili, gukumira ihohoterwa harishingiye ku gitsina rifatiye ku ntambara ndetse no kwambura intwaro. Harimo ikoreshwa ry'indege za MONUSCO n'ibindi bikoresho byayo ku mpamvu z'ubuvuzi no gutwara inkomere z'abasirikare ba SADC. Harimo kandi guhanahana amakuru n'ubutasi bugamije kubungabunga amahoro. Nk'uko bikubiye muri uyu mwanzuro, uru rwego rwa Loni rwashimangiye ko itangwa ry'ubufasha nk'ubwo ku butumwa bwa SADC rigengwa n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo ndetse n'umukuru wa MONUSCO, bigakorwa binyuze mu bwumvikane bwa hafi bw'abagaba b'ingabo ba MONUSCO nabo umutwe w'ingabo za SADC bitabangamiye ubushobozi bwa MONUSCO bwo gushyira mu ngiro inshingano zayo. Aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye umunyamabanga mukuru wa Loni ko bitarenze itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka yakagezaho raporo ku bimaze kugerwaho n'ingabo za SADC. Kasabye kandi ubuyobozi bw'ubutumwa bwa SADC muri Kongo nabwo kuzatanga raporo y'ibikorwa harimo n'imikoranire na MONUSCO bitarenze kuri iyo tariki ya 15 y'ukwa 11. Uhagarariye Sierra Leone ari nawe perezida w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa 8 yashimye ubumwe bwagaragajwe n'abagize ako kanama mu biganiro byagejeje kuri uyu mwanzuro.
yagize ati ibi biragaragaza ko aka kanama katirengagije ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu yashimangiye ko uyu mwanzuro ugamije gushyiraho uburyo bunoze bw'ishyirwa mu ngiro ry'ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere hagamijwe kugarura amahoro. Izo yavuze ko zirimo n'amasezerano yo guhagarika intambara guverinoma y'u Rwanda n'iya Kongo biheruka kwemeranyaho bifashijwe na Angola. Mu itorwa ry'uyu mwanzuro uhagarariye Ubwongereza yasabye ko ubufasha MONUSCO itanga butatambamira ubushobozi bwayo mu kuzuza inshingano. Avuga ko ibyo bigomba gukorwa hubahirizwa byuzuye amategeko mpuzamahanga bitanabangamiye umutekano w'abakozi ba Loni no kutabogama kwabo. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika we mu gutora uyu mwanzuro yagaragaje impungenge ko itangwa ry'indege n'imodoka za gisirikare byo gufasha ingendo z'ingabo za SADC bishobora kongera amakimbirane mu karere muri ibi bihe bitoroshye by'intambara. Uyu yavuze ko aho kwagura ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, impande bireba zigomba kwibanda ku kurangiza intambara. Ibyo nabyo bigakorwa binyuze mu biganiro bya Rwanda no gushyira imbere ko abari muri iyi ntambara baryozwa uruhare rwabo mu ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Yavuze ko igihugu cye gitewe impungenge n'amakuru y'uko nyuma y'itangazwa ry'agahenge umutwe wa M23 wo wahise ukomeza imirwano ari nako wagura ibicu ugenzura uhonyora nkana gahenge k'ibikorwa by'ubutabazi. Yahamagariye u Rwanda guhagarika bwangu ubufasha ruhuye umutwe no gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda ariko yakomeje guhakana ubufasha bwose ku mutwe wa M23. U Rwanda kandi ruhakana kugira abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe raporo zitandukanye zikomeza kurushinja gutanga ubufasha kuri uyu mutwe w'inyeshyamba no kohereza umubare munini w'ingabo n'ibikoresho kurwana ku ruhande rwazo. U Rwanda ntacyo ruratangaza ku itorwa ry'uyu mwanzuro. Icyakora mu kwezi gushize kwa karindwi, Ambasaderi Ernest Rwamucyo uruhagarariye muri Loni yari yagaragaje ko rudashyigikiye ubufasha bwa Loni ku ngabo za SADC muri Kongo. Uyu yashinje izo ngabo kubogama no gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko ako kanama ka Loni gashinzwe umutekano gakwiye kwirinda kuba umuterankunga w'imitwe y'abajenosideri. Urakoze Themistocle Mutijima. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ararega uyasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila gutegura ibikorwa byo kwigomeka ku butegetsi. Aremeza kandi ko Kabila ariwe uri inyuma y'umutwe w'inyeshyamba AFC Alliance Fleuve Congo. Thomas Kamirindi. Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ya Kongo ku butegetsi bwa Kabila yatangaje ivuka ry'urugaga AFC mu kwezi kwa 12 gushize. Yasobanuye ko umugambi ari ugushyira hamwe imitwe ifite intwaro, imitwe ya politiki itavuga rumwe na leta na societe civile kugira ngo barwanye guverinoma ya Tshisekedi. Bamwe mu bayoboke bakomeye b'ishyaka rya Kabila PPRD bakurikiye Nangaa muri AFC. Ubu barimo baraburanishwa badahari mu nkiko za gisirikare i Kinshasa, bashobora gukatirwa urwo kwicwa. AFC irimo na M23. Mu kwezi gushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize uru rugaga rwose ku rutonde rw'imitwe y'inyeshyamba yafatiye ibihano. Mu kiganiro yahaye radiyo yigenga yo mu gihugu cye yitwa Top Congo aho ari mu Bubiligi kwivuza, Perezida Tshisekedi ati AFC ni Kabila. Yemeza ko Joseph Kabila agamije kwigomeka ku gihugu no guteza imvururu. Prezidansi ya Kongo yashyize iki kiganiro cye no ku rubuga rwayo rwa X yahoze ari Twitter. President Tshisekedi ariko nta makuru arambuye cyangwa ibimenyetso atangamo. Urakoze Thomas Kamirindi. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Epfo haravugwa ibura ry'abacamanza rituma abafunzwe bamara igihe kirekire mu magereza bataburanishijwe. Kuri uyu wa gatatu abagize societe civile bakoresheje imyigaragambyo gusaba leta ya Kongo kongera umubare w'abacamanza muri Fizi na Uvira. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Abagize societe civile barekejwe n'andi mashirahamwe yigenga bakoze imyigaragambyo bava yitwa Kakungwe berekeza kuri meri ya Uvira. Bamwe muri bo bari bafite ibyapa byanditse ko bashaka abacamanza, abandi nabo baririmbaga indirimbo zivuga yuko bashaka ko abacamanza boherezwa muri Uvira na Fizi. Abakoresheje imyigaragambyo bageze imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije bagaragaza ko mu rukiko rukuru rwa Uvira honyine hari umucamanza umwe, mu gihe muri gereza yaho hari abafungwa barenga 620. Bongeye ko hari n'amadosiye abarirwa mu bihumbi yabuze abayaburanisha. François Igilima n'umwe mu bari bahagarariye abigaragambya
uyu yagaragaje yuko hashize amezi 3 muri Uvira nta bacamanza bahari kuko abo bahohereza banga kuza bitewe nuko bavuga yuko hari umutekano muke kandi ko nta madosiye menshi haba. Katika tribunal zetu za Uvira na Fizi hari ikibazo mu nkiko zacu zo muri Uvira na Fizi, hashize amezi 3 nta bacamanza, bituma abari muri gereza bataburanishwa. Amezi 3 arashize abari muri gereza batazi kazoza kabo, abafite ababo bafunzwe ntibazi igihe bazaburanishirizwa. Bamwe mu bagiye bafungirwa muri gereza nkuru ya Uvira bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko ubu bukene bw'abacamanza buri mu bituma bamara igihe kirekire bataburanye, bigatuma abafunzwe bahora mu buzima bubi, ndora ko benshi baba bari kure y'imiryango yabo. Hatunga Celestin ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi ya Rusenda, yari afungiwe muri gereza ya Uvira, avuga yuko yamaze amezi arenga 6 atarabona umucamanza wo kumuburanisha. Kuri we asanga imyigaragambyo ya societe civile izamfasha gukora ubuvugizi ku bandi bantu bafungwa ariko ntibaburanishwe. Bari baratese kubera yuko abantu benshi na cyane nk'abarundi bari muri zikambi zibiri ubutwawe ibubwira benshi bagwayo bivanye nuko bakaza gupfa batanaciriwe imanza bivanye nuko atabacamanza bahari babakurikirana. Ahubwo societe civile niyongereza ingufu kugira leta itange abacamanza bakwiye kugira baze barumviriza kiramuntu. Habyarimana Frank ari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, na umwaka ushize yarafungiwe muri Uvira. Aragaruka ku bibazo by'ingutu bahura nabyo kubera inzego z'ubutabera zidakora neza muri Uvira. Naro nk'usanga uko gati maze y'imyaka 7 maze imyaka 15 kandi sindigira nsamba no kuza kumfunga mbere munaganira akavuga ati je dossier yanjye nta niyonzi ntibaho nakarengane mugarahangayitse kubera kuko yaraguze amafaranga kugira nk'ukuntu ahantu yoca kugira arabukuntu yosamba asinyase kugira uyironke udatanze amafaranga angana $100 ntiza ariko iyo uzitanze ratfa n'igihe unayatanga ugiye kuri agaca yigira nahindukire kuza kukuraba. Hari bishoboka vraiment barakwiye kuba bogerageza bakongereza abacamanza kuko ari nk'abantu bashobora kuba bari mu makasho bazira n'ubusa akatesekera hariya nta visite afise arahiga n'ikimuzana n'amazi akabura. Kamota Amede ni umunyamategeko uburanira abantu, asanga uko kudakora neza ku rwego rw'ubutabera muri Uvira bidindiza imirimo yabo nk'abavoka. Kuri wasanga leta ya Kongo yari ikwiriye kongera umubare w'abacamanza kugira ngo ubutabera bugere ku baturage mu buryo bwihuse. Batanga ibirego bakabiharesera muri Grèce ariko ibijanwa mu rukiko mu byo kuburana kubera ko nta bacamanza bahari, kubera karanse y'abacamanza, kubera kubura kw'abacamanza ntabwo dosiye zose twamaze kwandikisha muri Grèce zirahagaze zirarine ni nyinshi. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Bwana Kifara Kiki yabwiye abigaragambya ko ibyo basaba bifite ishingiro kandi ko bitumvikana uburyo bahora bafunga abantu ariko ntibaburanishwe kubera nta mucamanza uhari. Uyu muyobozi avuga ko ubusabe bwabo bazabugeza ku nzego zimukuriye. Si muri Uvira na Fizi hari ubukene bw'abacamanza honyine, ahubwo no mu bindi bice by'igihugu nka za Kasayi n'abo baturage barataka ubukene bw'abacamanza mu nkiko zaho. Mu myaka 2 ishize leta yari yahaye imirimo abacamanza 5,000 mu rwego rwo gukemura